Amakuru yongeye kumvikana mu karere ka Karongi, amakuru atari meza cyane, amakuru yarejeje abanyarwanda benshi cyane, amakuru yakuye abaturage mu byabo barangije barashongamiriza. Mu karere ka Karongi munsi y'urutare rwa Ndaba, umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko bamusanze hano ku rutare rwa Ndaba yitabye Imana, dore yuko ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi abagabo 5 bakekwaho kwica uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko. Nongera kubifuriza umwaka mushya w'ibihumbi 2026. Uyu mwana w'imyaka 15 bamuhubuye hano hejuru ku rutare rwa Ndaba birangira ahaburiye ubuzima. Ni mu gihe abaturage bahaye itangazamakuru amakuru bavuze yuko nabo mu gitondo mu museso babyutse bagasanga uyu mwana yitabye Imana, bisobanuye ko ntago bazi icyo yazize, ariko 3 bakekwaho icyaha barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, aho polisi y'u Rwanda yari ihari ndetse n'imodoka yaje gutwara umurambo yari ya polisi. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko ahangaha mu masaha ya saa sita haba hari abahungu bari kuyobora ba mukerarugendo baza hano ku rutare rwa Ndaba, babereye ku rutare rwa Ndaba berekana aho Ndaba yapfiriye. Aba bahungu baba ari bo bakurikiranwaho iki cyaha. Rero ni mu gihe polisi y'u Rwanda yahise ifata 3 mw'abo bahungu basanzwe hano ku rutare rwa Ndaba, ubundi bakahita bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ariko nabo basobanura yuko batazi ibyo bari gushinjwa. Nabo baza hano buri munsi baje gushaka amafaranga, ubwo imodoka ihaparika ifite cyangwa irimo ba mukerarugendo bakabereka kuntu aho Ndaba yapfiriye n'ukuntu byagiye bigenda. Rero bo bavuga yuko nta na kimwe bazi, ariko batangiye gukorwaho iperereza. Icyaha nikitabahama baraza kurekurwa, icyaha nikibahama baraza gufungwa. Umuryango wa nyakwigendera uri mu marira ndetse n'agahinda. Mu ijwi rituje bavuze yuko uyu mwana niwo mwana w'ifura bagiraga, ndetse niwo mwana wenyine bafite, dore yuko umugore yari yaranabuze urubyaro. Uyu mwana yamubyaye bigoranye, dore yuko umuryango wa nyakwigendera uri mu marira ndetse n'agahinda. Ibi byatumye umugabo ajya muri koma, kugeza izi saha ntago aravuga akimenye yuko umwana we w'imfura yitabye Imana. Ibi byamuteye kwitahamuka agira ikibazo, ubundi ararira arangije yifata ku munwa. Ibi byose bituma n'abaturage benshi bakumira abana babo kujya hano ku rutare rwa Ndaba kuhirirwa bareba, kubera ko abaturage bavuze ko ari n'umwana wigize kwiyahura arahubuka yikubitamo hari hepfo ku rutare rwa Ndaba. Gusa kubw'amahirwe uyu mwana ntago yigize apfa, ahubwo yavunaguritse amaguru, ahubwo ubu ngubu ni igicumba. Ibi byarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Reka nongere mbasuhuze, mbifurize umugisha, mbahereza ikaze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ndaza kubabwira n'inkuru iri kuvurwa mu karere ka Nyamagabe, aho abagabo 3 bitwikiriye ijoro bakajya kwiba inka, ndetse aho bagiye kwiba inka umugabo yabafashe arangije atema umwe ukuguru. Mw'abo bagabo 2 bari bagiye kwiba inka. N'agahinda gakomeye cyane, ariko nk'uko uyu mugabo bamutemye ukuguru, akanya nk'ako guhumbya ambulance yahise ihagera imujyana kwa muganga. Kugeza izi saha yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Bivuze ngo ndaza gukomeza nkubwira amakuru menshi ari kuvurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubashe kureba amakuru